apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ayah Jamil dan yang cantik jelite. Aduh, teman-teman. Aduh, Jamila lagi sakit nih teman-teman. Jamila kemarin di swab, ternyata Jamila positif teman-teman. Aduh, nih Bang Baron juga nih. Bang Baron. Apa sih Jamile? Ganggu Ayah lagi istirahat aja. Bang, kasih tahu temen-temen dulu Bang. Ya teman-teman kudu hati-hati ya. Udahlah di rumah aja, jangan kemana-mana. Aduh, Ayah kagak kuat ini kena COVID teman-teman. Ya Allah, doain Ayah ya sama Jamile biar Ayah sama Jamile cepet sembuh. Amin. Aduh, Bang, Ayah udah kagak kuat ngomong nih, abang aja dan yang ngomongnya. Ngomong apa ya Jamile ya? Ya pokoknya Ayah sama Jamile mohon maaf ya teman-teman, kagak bisa nyari ondel-ondel dulu. Ayah masih sakit teman-teman. Iya nih. Aduh. Beneran nih, Bang Baron, Jamile. Ya Allah, kesianan bener. Ya ampun, bagaimana nih? Kesian Bang Baron, Jamile. Waduh bahaya bener nih. Ya ampun, cepet sembuh ya Bang Baron sama Pon Jamile. Ya Allah, bagaimana sih? Kenapa bisa kena sih? Ya ampun. Aduh, kesianan banget. Ya ampun, cepet sembuh ya. Beneran itu Bang Baron, Jamile. Beneran positif COVID. Ya Allah, minum obat ya. Bang Baron, Jamile minum obat. Kesianan bener ya. Aduh, bye-bye ya, cepet sembuh ya Bang Baron, Jamile. Kesian banget ya. Aduh, cepet sembuh ya saudara ya. Oh Jamile, Bang Baron. Sianan bener. Ya Allah, sian bener ya. Ya Allah, Bang Baron, Jamile pada sakit ya. Ya Allah, kesianan bener kena COVID. Aduh, bagaimana ini? Teman-teman semua kita doainnya buat Bang Baron sama Jamile pada cepet sehat ya. Ya Allah, kapan-kapan tak kalau udah sembuh dah ya, kita tengokin ya. Pengen apa dah, kita beliin dah. Ya Allah, cepet sehat Bang Baron, Jamile.